Dünyada en zor yılға. Benim için bu idil. Я bilmeyeyim. Подскажите. Ничего екенсің. Папа Римский ерегі дәулетте yaşaydı. Мен білмеймін қай ол yaşай. Ватикан. Жер шарын орталай нәрсе бүле. Экватор. Дөрес. Этот стали. Экватор. Selam dostlar, benim ismim Zile. Hem bugün biz Qozon Kremli territoriyasında. Mine oku başlanıp gitti. Hem bugün biz Qozonlulardan, hem başqala qonaqlardan geografiya biliminden birinchi so'rov bergan bo'ldik. Narsa kelib chiqar mikan? Aydagiz birgalab qarayıq. Qozondan Adine hem Gülfiye. Min Marat, min Qozondan. Мен Leysen, мен Ufadan. Şep. Qozondan Альмира. Benim ismim Naile. Ben Moskvadan geldim. Лилия Elvira. из Екатеринбургтан. Мен Афиса Оқтаныштан. Aydagiz birinchi so'rov, dunyoda eng zo'r yilға. Benim için bu idil. Özümüzün idil olsun hele. Amazonka. Dürüst. Yılға? Yılға. Амазонка? İyi, dürüst. İdil olsun. İyi, A harfine başlanır. Bilmiyorum. Алле. A harfine. А? Татарша mı? Amazonka. Dürüst Amazonka. Amazonka или не? Dürüst Amazonka. Dünyada neçə okean var? 5. Dürüst. Bir kulda sanab bular. Biş. Dürüst. Биш. Dürüst iyi. 4. 5. Beş iyi, dürüst. Жиди. Жиди. Биш. Beş. 6. 5. Стоит и южный еще var. Официально beşli sanalışaydı verdik. Dünyada en kichkina davlat. Onda 3 Monaco, San Marino hem men onda bo'lganim var, a üçüncüde bo'lganim yo'q. V harfine. Vatikan. Vatikan? Dürüst. Vatikan. Я bilmeyeyim. Подскажите. Ничего екенсің. Bu harfine ye. Vatikan. Dürüst iyi. Yavaş. Papa Rimский ерегі devlette yaşaydı. Мен білмеймін қай ол yaşай. V harfine başlanır. Ватикан. Dürüst. Vatikan. Dürüst. Qora altın deyip nərsəni atırlar. Neft. Dürüst. Neft. Dürüst. Neft. İyi, dürüst. Nefsine. Dürüst iyi. Qora altın. Бірінші harf. Neft. Dürüst. Braziliyanın boş qalası. Braziliya. Dürüst. Buenos Aires. Yok Buenos Aires değil. Rio de Janeiro. Bik uşağın Braziliya sözünü. Айланып мен. Braziliya. Dürüst. Бразилия. Dürüst iyi. Braziliya. Жер шарын орталай нәрсе бүле. Экватор. Dürüst. Рәхмәт сезгә бик зур, сез bütün сорауларга да дөрес җавап бирдегез. Biz bir de okutuşular. Şu Geografiya түгел. Ekvador. harfine. Яла мен экватор. Ось. Экватор. İyi, dürüst. Ужас. Этот стали. Экватор. Дуслар, менә шуның белән сораштыруыбыз тәмам. Һәм нәрсә әйтәсем килә? Чынлыкта күбесе географияны беләләр, әмма бик үк яхшы түгел. Киләчәктә географияны укыгыз, өйрәнегез. Шуның белән бетте. Пока-пока.